Let's all stand and pray and open our Bibles to 1 Peter or 2 Peter rather. 2 Peter chapter number 1. 2 Peter chapter 1. Okay? 2 Peter chapter 1. The title of our lesson is 7 Up. 7 Up. 7 Up is a soda, a lemon lime soda brand that was owned by Dr. Pepper's Snapple Group with origins tracing back to the 1920s. It's the oldest remaining lemon lime soda brand. And there are several theories why it was called 7 Up. But the most common significant theory was that no apay nga 7 Up, it is a product of 7 ingredients. 7 Up. The word up means to boost. So when you drink it, it boosts your feeling, your mind, with the 7 ingredients mixed all together. 7 Up. And the 7 ingredients are what? Sugar, carbonated water, essence of lemon and lime oils, citric acid, sodium citrate, and lithium citrate. Watch out, magagdara ta agong takaabay mo. These are chemical, terms. Again, let's read. What are the 7 ingredients? Sugar, essence of lemon and lime oils, citric acid, sodium citrate, and lithium citrate. It sounds complicated, but when you drink, that's all the ingredients mixed together. You feel there. You do not know there are 7 ingredients, but all you know is it's a soda. Kastamot ti Christian life kakabsat. You have to be concerned and to care enough of 7 ingredients that make up a wonderful and fruitful Christian. Kaya tsuka diti agbalin nga nabunga a Kristiyano. Raise your hand. Amen. Let me see. Okay? Praise the Lord. You want to be a fruitful Christian. So these are the 7 ingredients. Okay? Let us pray first. Heavenly Father, awan iti kadaklan nga tarigagay mi no di mag-glorify da ka iti biyag mi. Ket daytoy maisuro kada kami ita, surutin mi nga ingredients wenno procedure tapnon iti kasta apo may glorify daga. Thank you for the privilege to live as Christians before the unbelieving and dying world. Thank you for the privilege to shine for Jesus. Thank you for the privilege to walk with you. Nga numampay di da ka makita, ngam ti pa nagipagpagnamikan ka, makita mi, iti pa nagtrabahom kadagiti bibiyag mi. Through the answers to our prayers, through the blessings as a result of our obedience. Today, as I explain, dawatek apo nga sikati agsao kadagiti puso ken panunot mi. Apo agkurangak sikati mangpunno apo Dios. Ket sapay ta titunggal maysa mabigbig mi met ngagkurang kam ti panakaawat. Ket sikamot ti mangpunno. Sangkam ko maagawid, nga ungaong, wenno ubaw ti aymi. No di ket agawid kami, nga na-elevate ti spirit mi. Ken naadal mi apo Diyos, nga nasayaat, digito nga ingredients. Help your servant, in Jesus' name, Amen. 2 Peter chapter 1, 5 to 8. Okay? I pray nga amin kayo nga daga-digiti sanctuaries, wherever you are at, nangruna ka digiti members, ag-amen kayo, tapnuhan na makaturog, takaabayo. All right. I feel the excitement in the room. Amen? Excited mo na takaabay mo? Amen. All right. 2 Peter chapter 1, 5 to 8 now. Let's read all together on the Ilocano translation. Ilocano, ready? Go. Ket gapu itoy, aramaten yu ti amin a kinareg tayo, ket ti pamatiyo, inayon yu ti kinatarnaw. Ken iti kinatarnaw, ti panakaammo. Ken ti panakaammo, inayon yu ti panagparbeng. Ken ti panagparbeng, iti anos. Ken iti anos, ti kinasanto. Ken iti kinasanto,
ti ayat anain kakabsatan. Ken ti ayat anain kakabsatan, ti ayat kadagiti isu amin. Tano addaan kayo kadagitoy abanbanag, ken nanwadwad da kada kayo, aramiden da kayto, asaan alupes, ken saan adinabunga, ti panakaammo, ken apo tayo a Hesu Kristo. Sino iti Kristyanan iti 20 years ken nabaybayag pay? Tayag naman ti ima na. Okay. Kumusta kayo? Kumusta kayo nga kakabsat nga 20 yearsan? Nabunga kayo? Wano malaylaylayen, matmatayen. I hope nga ma-revive kayo kada ito'y nga message tayo. Sino kada kayo iti awampay 10 years na as a Christian? Like, nanipod 2010. Let's just start from 2010. Nabiit kay pay nga namati iti apo. Itayag naman ti ima na. Wow. You know what? Nakapimpintas deto nga pangrugyanan ken pamuunan nyo ti biyagyo akas maysa nga Kristiyano. You may be seated now. 7 up. I-highlight ko man DJ word nga kunana kakabsat, beside all this, giving all diligence. Say, diligence. Amin tayo kakabsat, nagagat. Ada nagagat ti naimbag, ada nagagat ti dakas. Ada nagagat nga agbasa, ada nagagat nga agbulakbol. Both ways, positive, negative. But as Christians, ti kumamakita kada tayo ket kinagagat. Hala nga kinagagat ti panagbasa ti eskwela. Hala nga kinagagat iti amin na banag ngem kinapasnek iti pamati. Let me say that again. Kinapasnek iti pamati. Maladingitan na kakabsat, as a pastor, ti concern ti puso, nga patauden ko mati apo kada tayo, DJ kinapasnek ken tarigagay, maipapan iti pamati tayo. Because I see a lot of believers nga napasnek iti damo. Napasnek iti 1 month, 2 months na nga umay makigimgimong. Ngem iti bumayag 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, kanayonen, everything was normal, everything was familiar. Ano napasamak? Napukaw, jay kinapasnek. Sika ka di dayta, damagaman ta kaabay mo, sika ka di jay tuktukoyin ni pastor. No may panggap ti extracurricular, anya ka da pasnek mon, taurayan na nga lugar makadanon ka. No intayo, ag tree planting ko na da, apo, ta makadanon ka, uray baybay, ag tree planting ka. Ngam no ko na ti church, intayo ag bisita, apo, ididamo makat, umay kag sundot ubing. Ngam ita kakabsat, napuko mo di pasnek. Isubli tayo day nga kinapasnek. Bagaman ta kaabay mo, isublim dayta nga kinapasnek mo, ken kinaanep mo, ken kinaregtam, kinagagat mo nga para ti apoy. Bagaman kakabsat, come on. Isublim dayta nga kinapasnek mo, kinaanep mo, kinaregtam, ken kinagagat mo nga para iti apo. Amen? Okay. And then, the word diligence means zeal. Zeal ko na tayo man. Okay. Earnestness. Urgency. Kinapasnek, kinaanep, kinagaget. Now, the Bible says, in the book of verse number 5. Let's go to verse number 5. Beside all this, giving all diligence, add to your faith. Sino kada kayo tinamatin? Amen? Okay? You do not need to add faith to be saved. Let me say that again. You do not need add anything to your faith to be saved. Hamo kasapulan nga nayunan, iti pamati, tapnulaang maisalakan ka. Iti Biblia ko na umdasen iti pamati, tati parabor iti apo, ti mangisalakan kada tayo. Gapu ti parabor, naisalakan kayo babaan ti, okay. Ngem numan pa'y sikakat na mati, saan ngagpatingga ijay? Naisalakan kan, ngem habang nga daka itirabaw iti daga, kayat mo nga rod nga sika nga Kristiyano kat awan la pulos improvement. No advancement. No kita nyo kakabsat, technology agad advance. Piman te Kristiyano di agad advance. Kuna DJ, nakasarsaritak, iti may isa nga gundaway kunana,
nagadot nagbaliwan ti bakara ko na. 20 years idinaudi nga nakitak ti bakara. Kaditakat nagadumotan ti nakita ka improvement iti bakara. Imbagpay ti pagilian at pag-improvean na ng ti Kristiyano, duduugan awang pag-improvean na. Naawatan nyo kakabsat? There is no progress without effort. Not only effort, but much effort. Awan makitam a progreso no haan ka nga ag-effort. Nawatan nyo kakabsat? Deta lang simple nga pa nagitugot mo't notebook kan ballpen, di ka na nag-effort nga nang itugot ti pagsuratan. Hello? Kita nyo man takaabayo. Kada kay nga bisita maawatak no awang Bible yo, awan notebook yo, awang ballpen yo. Kasi bisita kayo. Ngam no si ka miyembro ka, awang pay Bible mo, awan notebook mo, awang ballpen mo, mabain ka kuma. Mabain ka kuma iti apo. Kat deta nga imbagak, sapay tahangag kaljas. Kay kayat ko nga kunam, apo nasaktan nagdi imbaga ni pastor. Good. Dapat lang nga masaktan ka. Haan nga gaputa kayat ka nga masaktan. Ngem kayat ko nga mangrit na ka. Ala kubrador, mangrit na ka. Hanga pahaging dyan bagag kakabsat, agpaypayso day dyan. Mangrit na kay kuma. Amoy no apay nga kastaka, sa balit focus mo di pa nagbiyan. Maawatan nyo, I speak out of pastoral concern. I do not speak nga mangimameg, I do not speak nga mangidown. I speak this because my duty, katap numalukatan ka, kadagiti mangilapad, ti panag-grown. Taado kakabsat, dagiti lumot ti biyag mo. Ado dagiti agiw. Agiw bang tawag dyan? Adot sapot yan tabiyag mo. Adot nakabara yan tabiyag mo. Kat sapay taday ito nga panagsaok, mangrik na ka, kat tapnon ma-realize mo, nga ipatag mo, i-priority iti panag-grow ti spiritual life mo. Kat ibagak, nga napingot day tagakabsat, ngamin, kayat ko nga bendisyonan na ka ti Apo. Kayat ko nga ti Apo maayayo itabiyag mo. Takukuha na ka, ginatang na ka, san mo kukwa tabiyag mo. Remember that, you are just a steward. And I have to speak this way, kasi adu ka datayong kakabsat, iti ana, kimmalyo ti puso na. Anak ka na sa unti kimmalyo. Nabibinagan. Uri anat ibagbagam kakabsat, han namang rit na. Digitay mo't dadumahanga kimmalyo, kimmabalyo. Brother Anton, tanong makangag tikas di nga pamalagip, kusayan na ka, iso nga kimmabalyo. Kunam takaabay mo, kimmalyo ka, uno kimmabalyo. Totoo mga kapatid. Oo. Totoo yan. So, grabe ka naman, pastor. Pinundimot nga si Gutiriknak. Nakamay-mayat ti intrum idatay. Pa 7-7 up ka pa. Tapos pinundinak. Hanggang nga napundi. Insilpok lang dyan na pugsat. Ta-attitude mo't nang pundiging ka. Hanga siyak. Di attitude mo, amadi. Negatibo ta panunot mo. Isut mang pundiging ka. Ti duty ka isilpok dyan na pugsat. At isong matay kan, isong awa naglalaylay ka. Naisina ka, ijayan ta. Dapat nga pagkaisilpo ame. Naawatan nyo kakabsat. Amen. Oh, so ana, okay kayo? Amen? Pambira, no? Ang sarap naman ng appetizer natin, Rexy. Ayos ba? Okay. Ti point ko kakabsat. Kaya't ko nga grow kayo eh. Amen? Kaya't ko nga agsilaw tayo. Kaya't ko nga ti Apo blessan na dagiti bibiyag tayo. So now, here are the ingredients. The 7 vital ingredients. Tapnon iti kasta kakabsat, agbalin tayo nga na bunga a Kristiyano. Amen? Ibagam takaabay mo, mangitugot, kantot notebook mo itong maminsana na. Di ka na mabain.
Dakay nga bisita, ibagayo man, no member ta kaabayo, ibagayo man. Di ka na mabayin, member ka to, di ka pa nagitugot. Hello, hello, hello. Okay. Kumusta kayo nga buy-buya? Okay kay tita? Kumusta kayo nga daga-dagita sanctuaries? Are you all right? You are a part of the service. So no imbagak nga, ibagam ta kaabay mo, ag-participar kayo, okay? Amen? Very good. Okay, now, naadal tayo di Domingo kakabsat, ti umuna nga ingredient is, kung ti Bible, add to your faith virtue. Hangkunalpas deto eh. Hangkunalpas. Ti kayat na nga sawon ti virtue kakabsat, moral excellence. Ti kayat na nga sawon dayta, kat isanay mo, idisiplinaam iti sarilim, kat isanay mo iti panunot mo, nga agkaroon ka iti makungkuna, nga standard wano prinsipyo ti panagbiag. Kas na ti arig na kumano, lugan, quality standard. You have a quality, ano ti pangawag da nga minan, before nga i-release na deta unit kat dumalan iso na ti kunada nga quality control. Ti kayat na nga sawan, deta rumwar tangiwat mo, ada quality control na. Deta panunot mo, ada quality control na. Di ugalim, ada quality control. You see? Say quality control. That you do not release that unit, nga hanga dimalan ti quality control because no adda pamilawan kadeta nga unit which is not in accordance to quality control, madadael tinagan ti company. When you release a Honda Civic that has flaw adda pamilawan, gaputa naligtawan da nga impalasa ti quality control, then DJ buyer nga gimatang nga isun iti owner mapansin na DJ kakabsat, it could be a problem in the aircon, it could be a problem in the radiator, wano anyaman nga technical problem kakabsat, madadael tinagan ti Honda because they will call it a company, ano ti pangawag dan? Defect. It's a company defect as a result of neglect. And I'm telling you today, no hapay hang kag gigrow, no hapay hang kag bungbunga, it's not my fault, it's your neglect. Adda nalibtawam. Nalibtawam ti quality control. The Christian life has quality control. Listen, ti tao nga awan Diyos na awan quality control because tilang kingkwana, te kayat na. Ti anak nga awan quality control na, mang-control nga quality that makes him a quality person, te kay kayat na suruton na. The Christian life has quality control. And you have to conform. Iyalubog mo, iti biyag mo, iti dayta nga quality control. So you get the idea of quality control. Now, the biblical term for that is moral excellence. So, simply, listen now, virtue is this, that I know how to say yes or no based on principle. The words of my mouth are refined by my principle. Are you listening now? Haanak nga agbisyo, taadda prinsipyo nga pagbibiyagak. Nga haanak nga guilt, the temptation, because it's my virtue that preserves me. Do you understand that? It's my moral virtue. In business, you call it core value. Sino kada kayo ti business-minded? Itayag naman ti na. If you are business-minded, you should not just be concerned about making money. It's about making your company prosperous. It's easy to make money. But it is one thing to make your company prosperous, and the one thing you need to realize is, what? You've got to have moral or, ano yung sinabi ko? Core values. Nga ti core value isut mang pentenar jay quality kakabsat di jay nga negosyo. Are you following now? Okay, so I need not speak much on the illustration, baka di jay tulat malagipyo, quality control. Anat na adal mo jay church, quality control. Ano yung quality control?
Ang lalim kasi ni pastor, hindi ko naintindihan. So naawatan yun kausad. Naulit ko, no ti maysa nga lugan, na irwar jay kasa, nga dimalan ti quality control, thereby, hanga na test iti aircon, hanga na test ti shocks, hanga na test ti engine, hanga na test ti gijay dapat nga procedure nga pagdalanan na to ensure nga, okay, this is roadworthy, okay, this can now be sold to any buyer. No, hanga dimalan ti quality control, that neglect will later show. And you realize now why nagaduti 5 years na believer, 10 years na believer, ag manifestan kakabsat, day jay nagkurangan da iti spiritual life da. Ag manifestan jay nagkurangan da nga, handa nga in practice daytoy, handa nga inaramid daytoy, handa nga sinurot daytoy, makita mo, ti kayat nga sa uno karpintero ka, agipulungan, day tabiyag mo, iti nagkurangam, iti spiritual life mo. Bagam takabay mo, agipulungan, tabiyag mo, tinagkurangam, ti spiritual life mo. Agipulong kakabsat. Kas na ti arig na kumagat no deti tiles, after a year, aglik-kalikab, damutin kakabsat. Anat napasamak tatainteng, anat, ano ba ang nangyari? Aping aglikab ti tiles. Nakurang adhesive. Taapay, siguro dedi nangipan kakabsat, di na pinanunot, nga masapol nga ikan na ti husto nga rukod ti adhesive. Siguro di tingalat inikan na aya. Kalati nagipagkatlat kulab, pak! Kunanakas da impalkat nan. After year, aglikab, agipulungan kakabsat, di nagkurangam. So hanga pastor tinagkurang. Hanga church tinagkurang, hanga ti Diyos tinagkurang, hanga ti Biblia tinagkurang, no apay nga kasta ti banag ti biyag mo ita Kristiyano, sika tinagkurang. Kat hangka kumangagkurang iti daytoy nga ingredient number 1, which is virtue, which means moral excellence, which means quality control. Hangko nalpas ko na kasi, hangko na i-discuss kada kayo, anada ka di pastor, dagiti virtues, nga kasapulan, nga isanay ko itibagik. Okay, listen to me now. Dito moral virtue kakabsat is not a problem, it's not an issue of manut-kwartam. Hanga detat pagsasaritaan ta ita. The moral virtue, it's not about nagwapo ka, ano saan. Moral virtue is about the mind. So let me talk to your minds. Are you listening? Kasaritak man dagita panpanunot yu. Lukatan yu kad tapanunot yu, takasaritak man kakabsat. Bagaman takaabay mo, lukatan man tapanunot mo, kat kasaritakan ni pastor. Okay. What are these moral virtues? Intayo kakabsat, ijay Philippians chapter 4. Okay? Philippians chapter number 4. Nakita yo? Amoy di nga statement ko, it applies to all. No, dagbuy-buya from PNP. No, adang pa nagproblema ti sistema ti PNP, ipakita na lang nga nagkurangan na along the way. It's always neglect. It's always neglect. Okay? Philippians chapter number 4. Kunana dito verse number 8. Come on now. Page 1324. Page 1324. Let us read all together. Read with me. English, ready, go. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Now, I would like to highlight the word think. Say the word think. It means mind your mind. What does that mean? Masapol nga panunutem, dagita panpanunot mo. It means put attention to your thoughts. Bagam takabay mo, give attention to your thoughts. Awa na nakaturog kay isang kakabsat.
Ama, everybody, tell your seatmate, give attention to your thoughts. I hope you're following now. Sayang dede kakabsat nuhan ngagsagupsip kada kayo. Do you realize, listen, poverty is not a status. It's a mindset. Are you following? Ti kinapanglaw, ket saan nga kasasaad laeng ti panagbiag. Resulta deta ti panunot. Are you with me? Poverty is not just a status, it is mindset. Ibig sabihin, no makorihir mo ta panunot mo, makorihir mo kasasaad ti panagbiag mo. Again man, dete umanamong kakabsat. No makorihir mo ta panunot mo, makorihir mo kasasaad ti panagbiag mo. Temesa nga ubing, nuhan na makorihir ti panunot na, kastan tulat ta. Ngem no makorihir na ti panunot na, maurnos na itibiyag na. Give attention to your mind. Kaya sabi ng Bible, think on these things. Hangko amo no ana nagtartaray ta panunot mo ita. Ket no deta agwurwurrut ta panunot mo kakabsat, sumupsupring ka dayti nga mensahe. I will not be surprised nga awang katon Domingon. Question, is the message the problem? Nag-i-amen nga yung katabi mo nabibless. Ba't ikaw hindi? Is the message the problem? No. What is the problem? Your mind. See the importance of giving attention to your mind? Okay. Now, the Bible says, think on these things. Ano yung mga dapat nating isipin? Let's read. Number 1, what is true? Huwag kayong mag-alala, ipapaliwanag ko yan. Number 2, what is honest? Number 3, what is just? Number 4, what is pure? Number 5, what is? And 6, and 7, this what I call the 7 virtues. 7 up, yung topic natin, ito naman, 7 virtues. Nuulit ko, kung pwede natin at kaya nating i-correct ang ating mind, mako-correct natin ang ating buhay. Pero pag hindi mo i-correct ang mind mo, huwag ka nang umasa na makorek pa ang buhay mo. Maliwanag? So now, let's correct your minds. Hello ba? Let's correct your mind. Bagam takabay mo, let's correct your mind. Okay. Now, what is the first virtue that should govern? Ano kaya sa unti govern? Isuti prinsipyo. Remember ang ating topic, huwag kayong mako-confuse, okay? Ang pinaka-main topic natin, 7 up. Ti adal nga madama nga lesson ta ita, virtue. Anat virtue? Moral, quality control, prinsipyo nga mang-govern ti biyag. Digito'y ti 7 nga virtues, 7 nga prinsipyo, 7 a quality control procedure nga paglasatan to qualify no tapanunot mo ket parang ayen na ka wenno idugel na ka. Let's check if your thoughts will pass through the 7 procedures of what we call the 7 virtues. Are you following? Number 1, what is true? What is true? Anak ka diti ka na sa true. Let's read. True means, this word refers to our passion, to the things that are trustworthy.
isanay mo ta panunot mo, nga ti dapat nga panunutom kat dagitay, ano trustworthy? Mapagtalkan. Kasla ko manok patakder ka iti balay, dapat ti mindset mo, deta sigurado mo regding ganad, saan na marpuog? Deta ti trustworthy. Maasahan. So dapat ti panunot mo, di kita'y laeng banag nga maasaham. Worthy of trust. Okay? Not only that we should be passionate to things that are trustworthy. In other words, ti mindset mo lata, wag na wag kong titirhan ng bahay na to pag hindi ako sigurado. In other words, sa mga bagay na sigurado ka, hindi lang dahil sigurado ka, kundi yun ay talagang sigurado. Nakakasiguro ka. Alam mo, i-apply natin yan, ha? Yang decision mo, nakakasiguro ka ba dyan? Dahil nasa tama ka. Papaano ka makakasiguro na yung gagawin mo ay nakakasiguro ka? Tama ba yung Tagalog ko? Ang hirap naman, oh. Papaano ka magkakaroon ng kumpiyansa sa loob mo na yung gagawin mo ay makakasiguro kang siguradong sigurado? Dahil nasa tama ka. Alam nyo ang sagot dyan? Dahil nasa tama ka. Tama. Naintindihan ninyo mga kapatid? Okay, ulitin natin yung meaning, ha? This word refers our passion to the things that are trustworthy and factual. And paano ka makasiguro na tama yan? Walang iba kundi information found and where? Saan natin matatagpuan? Okay. So Rexy, sa lahat ng gagawin mo sa buhay, dapat naka-base sa Word of God. Anong ibig sabihin ng naka-base sa Word of God? That you should be governed and ruled by the Word of God. What is true? John 17 verse 17, let us read. John chapter 17 verse 17, it says, okay? Everybody read. Sanctify them through thy truth. Thy word is, thy word is truth. Now, deti lubong ngamin nga ayan tayo, ket adan ni Satanas kakabsat nga manglawlawlaw. Ibagaman ta kaabay mo, manan na ka ni Satanas. Ket kayat na nga aramiden ken ka, tikas inaramid na ken Adan ken Eva. Sulisugen na ka. Itwist na, DJ ko na ti apo ken ka. Hello? Amen. And you will be tempted to violate, anat violate? Dete ilaksid mo latan ti sa uni apo Diyos, DJ moral virtue which is the truth, in exchange ka DJ panang sulisog ni Satanas kingga. Sa lungasingam. Naglawag ti ko na ti apo. Truth number 1. Matthew 6:33. Come on now. Truth number 1. Matthew 6:33. Everybody quote. And His righteousness, and all these things shall be added. Dito ilat kita mo na Seek. Anat Ilocano seek. Anat birukam ti aldaw ti Domingo. Kwarta? Uy, papanamsik ka Domingo ita. Inakagbiro kwarta. Abay, adot ka sa pulam mi. Nakagalat bisukol ko na ni Pastor June. Tapno ada sida. Inakagkamal ti bukto. Taada iti pagangkot pamilya. Because Satan will magnify your need. Your problem. Kat iso tagbalin nga concern jay panunot tayo. Kat and that process, because you do not allow the truth
to be the governing principle of your mind. Like Matthew 6:33, kas delatan kalakanaking ka nga, naglibtaw kan itigimong. Sinalungasing mo jay kinapudno, nga dapat nga pagbiagam, sinalungasing mo, gapo ka dayjay need. Don't misinterpret God. He cares for your need. He cares for your problem. Isot nang tibisokol nga si daam. Isot nang i-provide titukmam di karayan. Isot nang tibukto takarayan. Ngamti ko na ti Apo, no Domingo, saan ka kademo tama pa nagkalap bukto na? Hamo nga irana ti mapanagalat bisukol kan tukmam ma. Hamo irana ti mapanagsapol pagutanga ma. Unog biro kwarta. So, as a Christian, nagsimple ngam no, prinsipyo, maawatan nyo kakabsat. Let the truth of Matthew 6:33 govern your mind. And Jesus said, look at what the Bible says. Teko nakita, God cares for your need. God cares for your problem. And He said, and all these things, ano di gito yung abanag? DJ, parikot mo, nga isot gapo na nga di ka na pangkapilya. J need mo. All these things shall be what? Added. Ano mapasama? Lumagtutatok mo, midjenta kaserolam. In other words, God can perform miracle to fulfill. If it needs a miracle, tapnulaang ipakita na king ka, nga jay karina husto. Ngam dapat sika, agbiag ka, ijay husto. Kasta kakabsat ti biag ti Kristiyano. Datay ngamin, humanly, ti concern tayo, self-preservation. We are afraid that we could not preserve ourselves and our family, and because of fear, driven by fear, yun una tayo di pa nang preserbatay ti sarili tayo, that we forget, hindi ikaw ang nagpipreserba ng buhay mo, kundi ang Diyos. At the end of the year, will you say, I thank myself because myself preserved me? At the end of the year, you should say, I thank God ta prineserba na kami. Maibagam day ta kakabsat, no sinurot mo iti Apo. We are all afraid. We are all concerned of self-preservation. At kaya natitempt tayo na mag-violate, natitempt tayo na gawin ang ating iniisip na diskarte sa buhay sapagkat naiisip natin ang self-preservation. Anat ko na ni Apo Jesus, kita man di kita tumatayab. Handa mo tama pa nagpasada, handa mo ta karpintero, handa mo nga mapanagmulang agito kitap no adapitan da, nga manak ko na ti Diyos, ti Ama, hanabaybayan ida, hangka di nga napatpatid kayo. That is preservation. No parparikutam day takabsat, hangkan to umangat, because your fear and concern of self-preservation will hinder you from trusting God. DJ kumasauti apot pagbiagam, saan nga deta pagdanagam. Stick to the truth. Ibagam takabay mo, stick to the truth. Oh, DJ pelang umdasan kakabsat. See that? Number 2. Whatsoever things are honest. Everybody say the word honest. Now, the word honest is defined this way. Honest, this word refers to being concerned of our integrity. Sabi ni Pastor John, nag-discuss one time about integrity. Ti kano meaning ti integrity, integridad, naggaputi word nga integer. Whole number, which means integrity is the wholeness of character. Now, let's go deeper. Anot wholeness of character? Concern of our integrity, such as, example, being determined to tell the truth. Again, one reason why we succumb
no apay nga agresor tayon ti panagkusit ken panagswitik. Again, the reason, self-preservation. Or, self-glory. Dite kayat nga damasa uti tao. So we put on a hypocrisy mantle to appear before men we are okay when we are not. Be honest before God. Let honesty rule in your life. Tapnon ti apo mabalin na nga, urnusan ti biyag tayo. Do you understand? Amen. Oh. One article put it this way. Ada nabasak nga article. Kunana, kad nagustuhat, gaputan na pinta sa makatulong, kunana, humankind is not naturally honest. Agree or not? Kita man kaabay mo? Ano pa nagkitam honest deta? Actually, hang nga kaabay mo kitam tarupam ti sarmingam. But you do not need to look to judge because we are already judged. Nahusgaan tayon kati panang husga ti Biblia kada tayo anak ko na Psalm 116:11. Look at what the Bible says. Psalms 116 verse 11. Okay? Psalms 116 verse 11. Are you enjoying? Okay, the Bible says in Psalms 116 verse 11, I said in my haste, what did he say? All men are, nila apo justi, agsasot pud no. All men are liars. Now, I don't say that just to you, I say that to myself as well, because we are all by nature liars. Some have learned the art of lying so well, but some have learned to deny themselves and just speak the truth. And hindi nila iniisip kung masaktan ito or, kasi out of concern, speaking the truth in love. Let truth prevail. Honesty. Let's continue to read the article. Humankind is not naturally honest. Dishonesty has worldly rewards. Aba, pag hindi ka pala honest, meron kang mapapala. May mapapala ka pag ikaw ay lying. Ano daw ang mapapala ng dishonest? Lying can often bring financial gain. Oh. Pakiulit nga pa. Awan biag abasit, awan kusit abasit. Okay. I think that's a very common, awan biag abasit, no awan kusit na abasit. So, laukang basit kusit na, tapno ti biag dumakel. Parang ganon, Lying can often bring financial gain, power, or temporary satisfaction. I want you to highlight the word temporary. Diyan tayo dapat matakot. Han nga mabuteng kakabsat nga kas nakabuteng mo't alalya ngam dete mabuteng ka nga it is your wisdom nga you do not like to cross the street sapagkat may napakabilis na 10-wheeler na dumadaan. Takot kang mabangga. Dapat may ganun tayong takot at anong dapat mong katakutan? Yung temporary na word. Ibig sabihin, temporary. Temporary satisfaction, but the rewards come at a price. Dishonesty leads to more and more wickedness. Ngayon, i-connect natin sa ating topic. Ang pinag-uusapan natin, virtue. Ayaw ng Diyos na meron tayong dishonesty sa ating buhay. It does not pass the quality control. Amen. Kaya't nga sawan, hamo ipalubos nga deta nature mo, nga kinakusit, kat iso iti pagaryem tabiyag mo. Whatever your reasons are. And again, one reason why we will have to lie is because, again, self-preservation. We are afraid of the consequence of speaking the truth. We are afraid, takot tayo ang magiging resulta pag ginawa natin ang katotohanan at sinabi natin ang totoo.
Don't be afraid. Mas dapat matakot ka doon sa maging resulta ng lying. Honesty is the only Oh. policy. That is why Pastor June, and I will say his statement, but I'll give a background. Tap no ma-appreciate you di sarita na. He's a seasoned minister. I mean, 40 years of ministry. Amen. Are you following? Amen. Nakita nanti amin nga ugalit tao kakabsat. Nakita na matan tinang itundaan, dagita nga ugali, dagito nga tataw anat namnam sa akan tibiyag. Are you listening? And for him to say after 40 years of ministry that honesty is the only policy is not something to be taken for granted. Amen. 40 years. Maawatan niyo kakabsat. Ayan o. Honesty is the only policy. Well, we often hear from the world, honesty is the best policy. But for Pastor June who have been, kasi no apa ibagat deda, kasi Pastor June gave a very significant twist from best to only. Di ba? Anak ko nag-eskwela? Andiyan na ka pa nag-eskwela tayo? Honesty is the best policy. Oh, sabi ni Pastor June, it's the only. Why? You have to understand, 40 years ka nang nangangaral ng Biblia. 40 years ka nang nagmiministro sa tao. 40 years ka nang nakaranas ng kung ano-anong mga bagay sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, you come to a conclusion. Maawatan niyo conclusion? Darating ka na sa punto na after all have been said and done, you could finally say it's honesty that prevails in the end. And so that he would sincerely say, honesty is the only policy. Are you following? Amen. Namagaman ta kaabay mo, mabising kan sa amutan. Come on, go ahead. Haman kakabsat. Let's read the article again. Shall we read the article again? Ikabil mo ulit. Humankind, everybody read. Humankind is not naturally honest. Dishonesty has worldly rewards. Lying can often bring financial gain, power, or temporary satisfaction, but the rewards come at a price. Dishonesty leads to more. As your pastor, ang aking panalangin sa message na ito on honesty, tulungan tayo ng Panginoon to overcome our human nature, naturally dishonest, and so that we will live honest lives before God. Amen? Okay. Number 3. Amen. Nagalistot oras saya. Number 3. Just. What is just? Just, this word refers to that which is morally right. Lawful. Ano ka na sa unti lawful? According to law. Naingkalintigan. The law is not meant to oppress. Look, no adda batas ti Pilipinas, nga ti epekto na, kat parigatan na, digiti marigrigat, that law must be rechecked. Because law is just, and it should provide equality. In other words, law is not meant to oppress people, to oppress the poor. It should not bring people to slavery. Law should set people free. Law should give them equal privileges. Ang batas ay dapat makakapagbigay ng equal na pribilehyo. Hindi dapat, ano ba ang kabaliktaran ng just sa Tagalog? Kasinungalingan. Hindi dapat unfair, kumbaga. Are you with me? So, ang ibig sabihin ng just, according sa batas. In other words, kung sa buhay natin, listen now, if we feel being oppressed, minsan ay hindi yan kasalanan ng dyablo. Kasalanan po yan ng mali nating pag-iisip.
Sinabi na ng Bible, let the peace of God rule in your heart. We keep worrying. Are you following? Sinabi na ng Bible, honor the Lord with thy substance, with the first fruits of all thine increase. Ayaw pa rin natin. Kasi mali ang ating pag-iisip. Inuulit ko po, agsagupsup kumakanyayo deta. And I do not mean this to judge anyone. I mean this for you to correct yourself. There are situations and times in our life nga we feel oppressed. I'm not oppressed. Kala, mabigat ang ating buhay. Mabigat ang ating iniisip. Hindi po yung kasalanan na ng dyablo pagkaminsan. Yan po ay dahil kasalanan natin because we do not allow what is just, what is lawful, according to what is right. Hindi natin hinahayaan na yun ang maghari sa atin. Maawatan niyo kakabsat. As lang mataubing. Napahamak siya. Maasi ka ta napahamak. Tulungan nga bumangon kasi napahamak. Pero dapat matutunan niya na wag niya nang uulitin yun. Kasi mali. Kasi yun ang magpapahamak muli sa kanya. Pero pangkat hindi yan nagsisink in sa kanyang isip na mali ang ginagawa niya, patuloy pa rin niyang gagawin yun at patuloy siyang mapapahamak ng mapapahamak. Kaya mga kapatid, kami mga pastor, pag nangangaral kami ng mga warnings, mga instruction, mga statutes ng Panginoon, take this, you have to understand our message as a way nga mangilintag wenno mangyator ti biag tayo according to what is just, because what is just will be blessed by the Lord. Kung ano di Bible, a false balance is abomination. Kala dito pagrukudan nga, hanamot nga hustuhan na balanse. Kasla kung magimatang ka, ing kilo na ayama. Oh. Katibayad ti mesa kilo 350. Nagbayad ka 350, ngam kusit di pagkiluan. Naawatan nyo kakabsat? Kusit di pagkiluan na. Just wait. Oh. Sabi mo sa katabi mo, just wait. Ano? Lose weight? Bira ka naman. Sabi, lose weight. Just wait. Nawatan nyo kapsat? Wow, pastor, ang hirap. Rigid palang Christian life. Hindi po, lahat ng nag-i-aim, talagang papasa ka sa rigidness. Pwede ka bang maging master sergeant na hindi ka man lang pumasa sa rigid training? Tayo kasi gusto natin, we worship comfort over God eh. Mas sinasamba natin ang comfort kaysa Diyos. Anyway, marami yan pero okay, let's move. 4. What is pure? Okay? Think on these things ang ating topic, ha? 7 virtues. What is pure? Ano ang ibig sabihin ng pure? Pure is, this word refers to that which is holy and free from any worldly or evil contamination and defilement such as our motives, our thoughts, and our conduct. Diyan muna tayo magtatapos. Okay? Now, listen now. Think on these things, ang ating pinag-uusapan. Ano yung unang statement ko kanina? Kung makorek natin ang ating mind, makokorek natin ang ating buhay. So ano yung mali sa ating mind? May impurities. Anong ibig sabihin ng impurities? Meron siyang contamination. Amoy contamination? Tatagat, sino kada kayo ti umin-inom nga ti danom na gripot paggapuan na? Meron pa ba sa inyo? Talaga. Tibay ng tiyan ni Tata Inting ah. Nung ako bata pa naman tayo, but when I was younger, we used to drink diretso nawasa. Pero now, wala na medyo contaminated. That's why we have to get a purified water. The word is purified, Brother Roldan. Pure. Purified. Ibig sabihin, the contamination has been removed. Nasagat. Di kaya nga sa undeta kakabsat,
dapat jay panunod tayo, masagat, anat sagatem, anat dapat nga maiwaksi. Ano ang dapat na hindi natin i-allow sa ating mind? Evil. Evil contamination and defilement. Now, saan natin i-manifest ang purity? We manifest our purity sa tatlong bagay. Motives. Anong ibig sabihin ng motive? Ang motive ay sinasagot niya ang tanong, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Ano ang motibo mo? Anong pakay mo? Anong layunin mo? Ano ba yung plano na madilim? Are you listening? Baka naman ang iba, ditong mga kabataan, nandito lang, ayos ang damit, naka-Bible, kasi gusto lang magpasikat sa crush. Motive. Nandito ka nga, pero merong hindi magandang lahok doon sa motive mo. Naawatan niyo, sa? Motives. Oh. What is your motive in singing in the choir? I hope it is pure. For the glory of God. Motives. Are you with me? Oh. What is your motive? Listen to me. Okay, motive ang pinag-uusapan, ha? Tayong mga nag-i-involve, halimbawa sa ministry. Let me share this. Alam nyo ang dapat motive or driving force kung bakit natin ginagawa ang ministry? Should be concern. Si Mama, araw-araw po yan dito sa construction. 6:45, nandito na. Kasi gusto niyang i-check ang time in. Kasi minsan, may mga nagtatrabaho, 7:30 pumasok, ilagay niya 7 o'clock. Lying. Ayaw niya yun. Kaya, na-concernan. Are you with me? Urayhan na kumakaya, physically, urayhan na kayat, mentally, ngam jay concern na, iti rason no apay nga umay iti nasapa. Are you following? Nga ti kayat na nga sawan, ti kayat na sawan, ti concern ka kabsat, nga isut motive mo, out of concern. Meaning to say, yung isang bagay na nakita mo na dapat ayusin, dapat asikasuhin, dapat alagaan, kung may concern ka, hangka makaturog nga dimubraan. And, you know, it is so sad na ang dami-dami natin dito, aware tayo sa pangangailangan ng ministry, pero nakakatulog tayo ng maayos, ang sarap-sarap na mga buhay natin, okay na okay tayo, na hindi tayo tumutulong sa pangangailangan ng ministry. Ano ang kulang? Walang concern. Oh. Kasi kung may concern ka, hindi ka makakatulog eh. Tirabi ka kausat, nung nakalukat tari daw, kat concern ka, madi jak makatal na, limbasag jak makaturog, no jak mailak jeri daw, until you make things right. Nawatan nyo? That is pure motive. Ang goal natin is out of concern, we want to make things right. Bakit? Para sa Panginoon to. Bagam takaabay mo, lahat ay dapat para sa Panginoon. All for the Lord. Medyo lumayo tayo ng konti, pero I wanted to specify that word concern there. So, honest, and then just, and then pure. Matthew 5:8, the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall what? Naintindihan yung concern? Kayo mga parents, yan ang inculcate nyo sa anak nyo, concern. Kakaasig agdaldalong sa marigrigatang kan. Pag walang concern yan, yeah, okay lang sa kanila na pinapanood kang nahihirapan. Walang concern eh. Tama mga anak? Kakaasin ni nanang ng agbagkat, digiti, muring mo. Ikabil na di washing machine. Bak? Agkatapos yan, maglalaba, mamamalansa pa yan. Lahat, may trabaho pa yung ibang mga nanay. Tapos yung anak, nandun lang naka-cellphone, no? Oh. Siyempre, magagalit ka. Ano ka ba naman? Hindi ka pa tutulong. Alam mo ang kulang? Concern.
Ngayon, may mga anak naman, uy, ang sipag. Tanong, ano kayong motibo? Ayun, yun naman. Pure, nakokonect pa rin natin, ano? Biglang, pambira si Lex, naglinis ng buong bahay, binuhat niya yung mga mureng, pambira, naghugas ng pinggan, talagang, ang ayos pagdating ni Sister Celisa, uy, grabe. Sino naglinis dito? Mami, ako. Ikaw ba yan? Ang agad tatanong ni Sister Celisa, bakit? Anong kailangan mo? Alam na this. Mga ayo gayam. Bakit? Mami, may iPhone 14 na sa robe. Yun pala eh. Are you listening? It should be pure motive. Alam mo, pag hindi pure yung motive mo na gumagawa sa Panginoon, it will soon manifest. Kaya nga ayaw ng Diyos na may ganong mga palpak sa atin. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo dahil sa dishonesty. Ayaw ng Diyos na magkagulo-gulo tayo dahil hindi tama ang ating mga motibo. Gusto niya na tayo'y parang isang sasakyan na paglabas sa kasa, dumaan sa quality control, roadworthy at masarap gamitin. Noong buyer, nais ng Diyos na magamit niya ang buhay natin at ang ating church na maging ilaw, liwanag at influence sa ating community, sa ating society. But we must pass the quality control. What is true? What is honest? And what is pure? And all of God's people say, tayong lahat tumayo. Itutuloy ang susunod na kabanata. Let's pray. Dakilang Diyos, thank you so much for this lesson. Help us to realize that we need to change our mindset. Ikurihirmit panunot mi, tapno makurihirmit ibiyag mi apo. Tahamo kayat nga kastulatan iti biyag mi a Kristiyano. Katap no makurihirmit ti panunot mi, masapol apo nga surutan mi ti quality control. Iso deti ko nam ti Bible nga virtue, which is moral excellence and principles to follow. Naadal mi ita, digiti talo apo nga virtues. Nga no awan kadakam apo deto, itunda na kami iti panakabangles, panagrupsa, panakadadael, anapay. Itunda na kami apo nga maperdi dagiti testimonyo mi apo. Umay ti panaglamiis, panagbaaw, panagbackslide, handa kang tumakita ti biyag mi apo. People will never see Jesus in our lives. And so, dear God, deti apo lesson mi ita, tulungan na kami nga pagbiyagan mi. What is true? Ni Satanas sulisugan na kami apo Diyos. Nga ag-violate ka digisom kasi inaramid na kini Adan ken Eva ngam ita naadal mi apo. Agbiag kam ti kinapudno. What is honest? Many times, ti concern me kat self-preservation or worldly prosperity. Iso nga apo, we sacrifice digitoy nga prinsipyo and just violate your word. But what a warning to us today. Kabuteng mi kumaapo, pagbutngan mi kuma, iti sana nasayaat nga epekto, dayti kaawan iti virtue kada kami apo Diyos. Ken kastamot apo deti pure, ti motibo mi, panunot mi, puso mi, biyag mi, natarnaw da ko maapo Diyos ti imatang mo. Lord, help me sa kayo, sino po ang na-bless sa message? Taas nga ng kamay. Amen. Sino ti adana-adal na nga, adana-realize mo iti biyag mo out of this message? Taas ang kamay. Amen. Raise your hand. Pastor, I realize something from this message today. To God be the glory for that. Every head be bowed, every eye be closed. Just pray to the Lord right now and ask Him to help you. Which area there is a flaw? No kumalugang kat adda iti palpak na iti pasat ti biyag mo. Ask Him to help you. At kunam apo Diyos agawid ako mga han nga di dati no di kat I should be a different person. I
I should be a person that wants to glorify you and please you with all of my life. Amen. I'm happy to see everyone on the Zoom right now, all the way. Praise the Lord. Lord, once again, thank you, Apo, dati mensahe mi ita. Kuam ti gloria gandayaw. You know our hearts. Adut buteng mi ti biag. Adu, Apo, dagiti concern mi ti panunot ngem. Lord, pagariyan mi ti saom. Pagariyan mi kinapudno. Pagariyan mi, Apo, ti Holy Spirit. Pagariyan mi, Apo, ti husto. Isutsurutan mi, Apo, hanggang to agkamali. Thank you, Lord, for giving us a patriarch who was very firm in preaching the truth, guiding us, correcting us. And we love that, Lord. We love it because we understand the motive, which is to straighten our lives. In Jesus' name. Everyone says,